da vas pitaju, ali evo danas imamo nekako zaokruženu priču, nažalost. Stigli su i rezultati, to nam je saopštio ministar Selaković sa VMA, gde su oni po hitnom postupku tela noćas prebačena na dodatnu obdukciju. I ono što je glavni zaključak obdukcije, da na telima nema tragova zlostavljanja i da je očigledan uzrok smrti posledice detonacije nečeg što je bačeno na taj položaj. Ali ajde da pokušamo da rekonstruišemo sve od tog 8. novembra kada je Srbiji javljeno da su njena 2 državljana, pritom i zaposleni u ambasadi u Tripoliju, oteti. Zanima me, ko vam je uopšte javio? Ko je bio taj koji je prvi glas bio iz Tripolija ka Beogradu? Pa evo, kao što ste i rekli, danas je zvanično stavljena tačka na taj deo ove teške priče koji se odnosi na to kako su oni nastradali. Mislim da je to veoma važno utvrditi činjenicu kako su nastradali, zato što su već počele razne priče da li su oni nastradali u vazdušnim udarima ili su pre toga ubijeni. Zvanična potvrda i od naših organa, a preliminarno i od libijskih organa koji su izvršili jednu obdukciju u kojoj nisu dali zaključke, ali su opisali rane koje su i povrede na telima naših službenika. Znači, po rezultatima obdukcije očigledno je da je smrt nastupila kao posljedica povreda koje su nastale od vazdušnih udara. Znači, sada više tu nema dileme, a moram da kažem da nije sada to bitno zbog toga da bismo mi svoj bes usmeravali prema Sjedinjenim Državama, ali opet na neki način moramo da konstatujemo da je to... Prosto se mora znati ko je odgovoran. Mora se znati ko je odgovoran. I mi smo imali jednu i neobičnu situaciju. Vi znate da smo u ponedeljak i utorak imali otvorene knjige žalosti širom sveta. Američka diplomatija je negodovala zašto smo u samom pozivu napisali da su nastradali službenici u vazdušnim udarima američkih snaga. A to je činjenica. Ali to je detalj koji nije poznat našoj javnosti, recimo. Pa nije poznato zato što mi svakoga dana imamo, premijer Vučića, imamo svakog dana različite vrste razgovora i komunikacija sa međunarodnim faktorima, gde je, na primjer, ovakav jedan detalj koji niko od nas nije ni obratio pažnju na to, neko se time bavi i to prati. Ja neću sada da ulazim u to kako će se dalje završiti kad je reč o porodicama, da li će one tražiti odštetu, obeštećenje i tako dalje. Moram da vas pitam, je li to stvar porodice ili države? Pa može i jedno i drugo. Može i jedno i drugo. Kad je reč o kineskim organima, vi znate da smo mi, nažalost, u našoj zemlji imali takav jedan slučaj da za vreme bombardovanja NATO pakta, agresija NATO pakta 1999. godine, da je pogođena kineska ambasada. 4 službenika je nastradalo u tom priliku. Oni su, znači, Kinezi su tražili i dobili su po $1 milion za svakog ubijenog. Sad ne znam tačno da li je država tražila ili su porodice, ali na kraju krajeva to i nije bitno, ali i jeste bitno. Neko će vam reći, Kina je velika. Ja se apsolutno slažem sa vama i to je redak slučaj da su Amerikanci uopšte izašli, da tako kažem, izašli u susret tim zahtevima. Ali ajde da, kao što ste i sami rekli, da se vratimo na taj početak. Voljela bih još nešto, prosto gledalaca radi. Ova otmica desila se nedugo nakon jednog sličnog događaja, ali sa daleko brže tragičnim krajem. Radilo se o hrvatskom državljaninu Tomislavu Salopeku, koji je otet na Sinaju. Tražen je nekakav otkup za njega. Država Hrvatska nije bila raspoložena da na taj zahtev odgovori. Porodica nije bila u mogućnosti da na taj zahtev odgovori. Imali smo priliku da kasnije gledamo snimke odsecanja glave Tomislavu Salopeku. Činjenica je da je ova država uspela da u jednoj Libiji, državi koja ne postoji osim kao crtež na geografskoj karti ni u kom drugom smislu, dakle, država sa najmanje 2 vlade, jedna u Tripoliju, druga u Tobruku, uspeli smo da to naše 2 državljana održimo u životu puna 3 meseca. Tako je.
I činjeno je sve da tako bude i nadalje, ali... I ono što ste i vi sami rekli malo pre, znači obdukcija je pokazala da na njima nije bilo nikakvih tragova mučenja. Zlostavljanja. Nije bilo nikakvih rana za život, kako to sudski stručnjaci kažu, zaživotnih rana. I čak to je jedan detalj da se vidi da su imali mogućnosti prilike da na neki način održavaju i neku ličnu higijenu kao što je depilacija ili ne znam razne druge stvari. To su forenzičari koji to utvrđuju. Kao što su utvrdili isto da njih dvoje nisu bili u istoj prostoriji. Verovatno po povredama koje su dobili. Ali ovdje ste pokrenuli jedno pitanje koje je zaista suštinski važno i tačno. Ja sam imao prilike da se sretnem sa porodicom tog Salopeka, zato što sam bio u Kairu. Zapravo Srbija je ponudila pomoć Hrvatskoj državi u tom smislu. A to se desilo sasvim slučajno, jer tog dana sam bio u Kairu, bilo je otvaranje novog Suetskog kanala i sreo sam Vesnu Pusić i ona me je upoznala sa porodicom Salopek. Naprimjer, taj gospodin Salopek je otet na putu od Kaira do preduzeća gdje je radio, nema 40-50 km. Znači, to je Kairo. Hoću da kažem da se norveški ministar spoljnih poslova je došao kod mene u posetu. Stigao je u 6 uveče. U 11 je već morao da krene nazad jer je izbila talačka kriza, također je otet neki norveški državljanin. Mi smo se po prvi put suočili u novijoj našoj istoriji sa ovakvim jednim problemom, ali bih pre toga hteo samo da jednu malu predistoriju cele ove priče kažem, čisto zbog javnosti i zbog gledalaca, zato što, znate, postoje kod nas i, što je normalno i u životinskom svijetu i u prirodi, postoje i lešinari, oni koji se hrane žrtvama, i kod nas postoji zloupotreba i ništa nije sveto, pa čak ni ljudski životi i na time se stalno... Vidim, raspoloženi ste ovih dana za taj zoorečnik. Životi, pa nisam ja, to su drugi pokrenuli, pošto imaju dosta vremena da se bave zoologijom, pa eto tako. Ali hoću da vam kažem da kad je reč o našim diplomatsko-konzularnim predstavništvima, mi nemamo samo u Libiji ambasadu. Imamo u Siriji, imamo u Iraku, imamo čak i u Siriji. Nećete možda verovati. Ljudi misle da je Damask danas najopasniji grad na svetu. U Damasku radi 48 ambasada. To je zato što centar grada još uvek nije... Tako je. S druge strane, isto kao i u Tripoliju. Pa razumete, u Tripoliju upravo je zbog toga i to bio osnovni razlog da te bezbednostne procene koje su bile, koje su stalno proveravane... Ali to je možda zato što narod ne zna arhitektonsku strukturu arapskih gradova koji idu u širinu, a ne u visinu. I oni najuži centri nekad su po kilometrima i kilometrima od periferije gdje se vodi borba. Važne su dve stvari. Prvo, znate, u Ministarstvu spoljnih poslova, što je verovatno i u nekim drugim državnim organima, postoji jedna manjkavost, tako kažem. Ne zbog toga da bi ministar ili generalni sekretar bili sad neki diktatori, nego jednostavno vi niste u prilici, nemate zakonske mogućnosti da bilo kome naredite, od sutra je tvoje radno mesto u Bagdadu. Nego se raspisuje konkurs interni i onda se za ta radna mesta javljaju ljudi koji su tu zaposleni. I vi imate sada, na primjer, da ima jedno 20-30 mesta na koje se niko ne javlja već godinama. Ali to nisu samo Irak ili Iran. Mi smo imali da za vozača domara u Vašingtonu niko ne želi da se javi zato što procenjuje da uslovi pod kojima se živi finansijski nisu dobri za njegovu porodicu. Ali to je... Ministar Dačiću, to je poznato još iz perioda SFRJ. Uvek su se diplomate borile za mesta u Bukureštu, ali ne u Vašingtonu. A ne u Vašingtonu, apsolutno. Ali ovdje to govorim zbog toga što je Oliver Potežica od 2009. tamo. Slađana Stanković je od 2006. tamo. Jovica Stepić je od 90. ja mislim treće, ne znam tačno. Zato što Jovica nije naš radnik. On je radio u ambasadi, ali je onda prestao
da radi, ostao da živi tamo i on je tu zaposlen, kako se to kaže, po nekom bezimenom kreditu, odnosno ugovoru, kao lokalni staf. Ali on je imao status službenika, ali ne u stalnom radnom odnosu. Ali Slađana, od 2006. tamo, njena zamena je trebalo da ode... Nije imao ko da zameni. To sam baš teo da kažem. Znači, na svim konkursima do sada niko se nije javljao. Ona je se obraćala meni i ja sam doneo odluku u oktobru da se ona zameni. Neko bi vam sad rekao, a zašto kapacitet ljudski u toj ambasadi nije prosto smanjen? Pa nema tu mnogo ljudi. Pa nema. Znate šta, ona je vezista, ne možete da ostanete bez... To je problem. Znači, tu imate... Znači, zavisi od posla koji neko obavlja. Priroda posla, da. Ne može umjesto veziste da ode sada neko ko se bavi nekom drugom profesijom. To je jedna stvar. Druga stvar, slušajući i čitajući razne bezbednosne procene, a i znajući šta se u Libiji dešava, mi smo dali, evo, posljednji, znači, sećam se dobro, jer sam to i sinoć pokazivao na RTS-u, čini mi se da je 20. avgusta obraćanje vama, ambasadora Potežice, gde on tvrdi da je sve u savršenom redu. Ja sam, znači, hitno, kada sam dobio obaveštenje od BIA i od drugih da treba razmisliti o tome da li ambasada i dalje treba da ostane tamo, ja sam hitno tražio izjašnjenje. I u roku od 6 dana, koliko sam ja videla, sinoć je stiglo je izjašnjenje gde su svi radnici tamo koji su zaposleni nas uveravali da je bezbedno, da će oni prvi da jave ukoliko ima problema i tako dalje. Također sam hteo da kažem da se postavljalo pitanje sada tih procedura. Ja ne želim da oslobađam bilo koga od odgovornosti. Naša komisija koju smo formirali u MSP-u je počela sa radom i sagledat će sve ono što se kroz papirologiju razmenjivalo unutar kuće. Tu sad govorimo o tome da li je neko imao dozvolu, nije imao dozvolu, ali znate kako funkcionišu ambasade. Ambasador ne može da napusti zemlju, pa čak ni grad u kojoj je lociran, bez dozvole ministra. Ali u njegovom slučaju, to sam također sinoć rekao, u njegovom slučaju, što, na primjer, do pre neki dan dok se ovo nije desilo, nisam ni znao. Njega su još 2012. godine, to nije čak ni prethodna vlast, nego ona, da tako kažem, vreme Mirka Cvetkovića i Borisa Tadića, kad je Vuk Jeremić bio ministar, on je dobio generalno ovlašćenje da može da bez zahteva za dozvolu od mene napušta stalno Libiju i Tripoli i da ide u Tunis. Zato što je ambasada funkcionisala preko Tunisa. Tu može da bude povreda procedure, da li je on obavestio libijske organe, da li je nas obavestio... Koje libijske organe? Pa to je također veliki znak pitanja. Znači, naši ljudi možda i znaju, možda i ne znaju da u Libiji... Evo, ja sam, jedan primjer sam navodio stalno, kada je bilo oko UNESCO. Ja sam 2 puta se čuo sa ministrom spoljnih poslova i sa premijerom te vlade u Tobruku, koja je međunarodno priznata. Da. Znači, dan pre toga sam se čuo po drugi put sa ministrom spoljnih poslova koji mi je rekao sutra ćemo mi biti uzdržani. Sutradan u Parizu taj ambasador je glasao za Kosovo. Sam ga pitao, što sam ja tad bio u Parizu, pitao ga je naš ambasador šta je bilo. Pa kaže, meni je dat nalog iz Tripolija. Ali nemojte to da vas uopšte iznenađuje. Vi znate da su u toku preliminarni unutarstranački izbori u dve najveće, zapravo dve jedine američke stranke za kandidate i da će elektori negde u novembru birati. Čak i ti elektori koji budu dobili preporuke svojih stranaka za koga ne moraju da uvaže te preporuke. Tako da to je možda negde i... To je tačno. Pa ne, ali ovdje je reč o tome da je drugi centar moći, to je parlament. I ono što je u Tripoliju je potpuno ne sluša ove što su u Tobruku, a i sad sve zavisi ko je koga postavio i koga. Pa mi sada u ambasadi Libije u Beogradu ima više od 20, ja mislim, diplomata. Jer vi ne znate više... Različitih, verovatno, struja. A oni su sada svi u jednoj, ali opće kažem da je veoma teško i kad s kim razgovarate, teško je. Ali smo, čini mi se, uspjeli zaista, kao što ste i vi rekli, da u razgovorima i sa kontaktima sa svima, pre svega utvrdimo da su živi. Drugo, stalno smo tragali, znači nekoliko puta su naši ljudi išli tamo. Da li je ikad utvrđeno
Ko ih je oteo? Pa konkretno mi nismo imali takve informacije zato što sa nama i sa našim, znači sa MSP-om i sa našim službama bezbednosti, jer vidjeli ste da je premijer odredio jednu grupu iz Bezbednostno-informativne agencije koja se baš bavila ovim slučajem. Znači, mi nikad nismo pregovarali i razgovarali direktno sa onima koji su to oteli. Mi smo imali kontakte sa libijskim organima, sa stranim službama i pri tome su se i javljali neki sa strane koji su stalno imali neke sulude predloge za koje nikad nismo mogli da ustanovimo da li su to zaista, da li je to potvrđeno ili ne, da su to neki zahtevi ili ne. Dobro, kad kažete stalno su se javljali neki sa strane, znali se ko je taj Libijac koji je bio u konvoju, koji je tog kobnog 8. novembra krenuo od Tripolija ka Tunisu na zapad? O tome će, znači rekao sam da komisija koju smo formirali će se time baviti. I sigurno da će to biti jedna od tema. To je, kako smo mi do sada to čuli od ambasadora Potežice, to je čovjek koji je pomagao našim ljudima tamo u proteklim mesecima. Pošto to nije bio prvi... Ovo, nažalost, nije jedini slučaj koji smo imali u Libiji. Ako se sjećate, pre 2011. godine tamo počeo rat. Mi smo tada evakuisali više od 1000 ljudi. Sjećate se da su negde bili zarobljeni, da smo morali čak i da šaljemo avion tamo. A s druge strane, bila je ova grupa od 5 koja je oslobođena. Bio je Babić, to je 6. koji je oslobođen. I ja sam siguran da bi i ovde uspešno doveli do kraja, da se, nažalost, nije desilo bombardovanje. Ono što mi sada treba da utvrdimo, to je, znači, šta je razlog tog kretanja uopšte ka Tunisu, zašto ta maršruta, da li je bio kontakt sa službama bezbednosti, ali kao što to vi kažete, to je mala korist od toga, jer ne znam se, evo, na primjer, ti isto su sa brati, oni nisu u dobrim odnosima sa ovima koji su u Tripoli, a da ne pričamo o Tobruku. Ali opet, i naravno, šta je bila uloga, zašto su i ovo dvoje krenuli, šta je bila uloga tog Libijca koji je tu bio. Ali ono što je sigurno, mi nemamo nikakve naznake da tu ima bilo kakvog nekog nelegalnog posla, šverca ili ne znam, neko kaže oružje. Evo, ja vam kažem sad kao čovjek koji je, moje ministarstvo je jedno od onih koji daje dozvolu za trgovinu. Ali ne kaže neko, rekao je premijer na svojoj konferenciji za novinare. Ne pričam o tome, ja ne pričam o ovom vremenu. Ja samo hoću kažem o ovom vremenu. U naše vreme, ajde sada kako da kažem, u vreme od kad je formirana vlada, mi nismo radili sa Libijom. Znači, kad je reč o oružju. Zato što nije im se znalo sa kim. Tako je. Evo, u dogovoru premijer i ja smo se dogovorili i nismo uopšte davali dozvole za trgovinu oružjem. Tako da to se ne može odnositi na ovaj period. Da. A zašto, recimo, vaš, da kažem, kolega levičar Borko Stefanović juče izjavljuje da ste vi jedini koji zna odgovor na to i još jedan bivši član Socijalističke partije Srbije koji zna odgovor na to zašto ambasada nije zatvorena 2011. Imate li ideju šta je on hteo da kaže? Ja ne znam na koga misli. Možda ako misli na Zorana Lilića koji se spomenjao u to vreme. Ja zaista ne znam kakva je bila njegova uloga tamo. Ja sam tada bio ministar unutrašnjih poslova i nisam se uopšte mešao u sve to. A zašto sam ja reagovao? Ja sam reagovao na njegovu izjavu koju je rekao zašto nije zatvorena ambasada. Znate, Borko Stefanović, i ne želim da se uopšte time sada bavim, ispada da ulazimo stvarno u političke rasprave. Ali 2011. je i gospodin Stefanović bio u ministarstvu. To sam upravo hteo da kažem. Znači, to ja mogu da razumijem da to pitanje postavi neko sada ko nema veze sa Borko Stefanović i dalje radnik Ministarstva spoljnih poslova. On je u fazi mirovanja. Ali on je sad ne znam tačno koji je datum bio, ali on je već u to vreme, od 2009. godine, čini mi se, postao šef kabineta tadašnjeg ministra Vuka Jeremića, a kasnije politički direktor ministarstva. Je li to sadašnja funkcija? Samo me naučite, pošto ne znam tačnu strukturu
gospodina Odalovića? Nije. Ne, to je politički direktor, mi sad nemamo to. Odalović je generalni sekretar ministarstva. Da, izvinjavam se. Ali hoću da kažem da su to je funkcija koja, znate, kad ste šef kabineta ministra, sada Borko kaže, pa mene Vuk nije obaveštavao, nisam bio u dobrim odnosima sa njim. Pa znate, ja sada pominjem taj period. Zašto? Zato što je u februaru 2011. počeo rat. Počeo rat, tako je. Zapravo bombardovanje Francuske, Britanije i Amerike. U to vreme ambasada nije zatvorena. Pa čekajte, što onda delite sada lekcije kada sama naša radnici ambasadu, u onome što sam juče čitao, ako ste to pratili, piše da je stanje danas mnogo bolje nego 2011. godine. Ali, ja razumijem da je to politička borba, ali nemojte sada da iz toga sada zaboravimo da ispadne da smo krivi, ne znam, mi, Vučić, Dačić ili bilo ko. Ne možemo da zaboravimo da su krivi oni da su ove ljude, za ovaj slučaj krivi oni koji su ih oteli i koji su ih ubili. Ne, vama je naravno jasno da će gospodin Vučić biti kriv što je ova čaša prazna, neka 3 cm, a moja je puna. Pa to sad uvijek dilema da li je čaša poluprazna ili je polupuna. Šalim se. Ajde da se vratimo na ovu temu. Znamo li danas... A ja sam inače sam ja tu, pošto i Tadić o tome nešto slično govorio. Gospodin Tadić je tražio vašu ostavku. Jeste. Ma dobro, to nije bitno, to mislim ja... Ali to je bilo nakon oposuma i onog zoo dijaloga. Pa dobro je oposum. Pa dobro, on me je nazvao da sam ja oposum, a u stvari ne zna da mi je time učinio uslugu, zato što je oposum vrsta životinje koja je otporna na ujed zvečarke. Čime ste vi njega lagano nazvali zvečarkom, ako smijem da prevedem na srpski? A i hrani se lešinama, pa sad nek procenjuje kako hoće. Ali ne želim da pričam o tome, to je već politička borba i mislim da nije sa te strane... Ja mislim da mnogima nije ni jasno nakon onog potpisivanja nekakvog nacionalnog pomirenja između SPS-a i DS-a, nije ni jasno zašto se sad ponovo iskopava to. Pa znate zašto? Zato što jednostavno... A pritom na izborima vi i oni ne gađate isto biračko telo, ako smijem da primetim. Pa tu postoji lična jedna stvar, da vam kažem. To je ta naša odluka 2012. godine da ga ne podržimo za premijera. Odnosno da time, on je meni to tako napisao, da sam mu zabio nož u stomak i tako dalje. Ja sam, čini mi se, doneo jednu racionalnu i dobru odluku, a to je da ne možete vi da pravite koaliciju sa strankom i sa čovjekom koji je izgubio izbore, to jednostavno društveno ne bi bilo održivo. I mi smo napravili koaliciju sa Srpskom naprednom strankom i mislim da je to za Srbiju pre svega bilo dobro. Ali, šta da radim? Ja sad ne mogu... To je politički život. Da ostavimo tu političku priču. Nije ta tema. Ja sam samo hteo njih... Sledeći put obećajte da ćete doći kao predsjednik Socijalističke partije Srbije, pa ćemo onda pričati o tome. Hoću, ali ovu temu sam spomenuo samo zato što ja ne volim, nisam od tih ljudi koji će, kao što je, na primjer, to bio slučaj sa ovom ekipom koju sam spomenuo, koji će sa Gaddafijem biti najbolji mogući prijatelji i koji će i našu zemlju nepotrebno uvlačiti u nešto zbog čega smo bili stavljeni na stup ne srama, nego da vas pobiju tamo naš narod posle pada Gaddafija. To je 4 susreta sa Gaddafijom za 5 godina. Orden od Gaddafija. Njegov sin dolazi ovde tajno. Govorite o ovom sinu koji je trenutno u nekoj vrsti pritvora, zatvora. Njegov naslednik, osuđen na smrt. Dvojica su ubijena. Ne, ali pazite, ja ne mislim sada da država ne treba da sarađuje i da nije trebalo da sarađuje. Gaddafi imao korektan stav prema našoj zemlji i tako dalje. Ali je pitanje... Neko će vas pitati, a s kim da sarađuje Srbija ako je to bila legalna vlast? Ne, ja se apsolutno slažem. Ali nemojte sada, znači, posle svega toga,
da onda pljujete na nešto što ste, sada se svi kao ispada da su nevini u celoj Ali dobro, jasno vam je da ovde ljudi, učesnici političke scene Srbije imaju potrebu da s vremena na vreme imaju laganu amneziju. Pa i da budu vidljivi malo. I to, naravno. Ja bih voljela da mi kažete kada će gospodin Potežica biti u Beogradu? Pa mi ćemo sada, kad završimo, sutra će biti komemoracija u Ministarstvu spoljnih poslova. Sahrana će biti, znam da će slađena sahrana biti u petak. Za Jovicu još nismo dobili obaveštenje od njegove porodice. Ali kad se to završi, u skladu sa onim što ova naša komisija radi, ali komisija nije zamena za državne organe, da se razumemo. Komisija radi ono što je deo Ministarstva spoljnih poslova, a ceo taj slučaj, ukoliko ima bilo kakvog elementa koji bi predstavljao za državne organe stvar za istragu, to nema veze sa ovom komisijom. A kakav je vaš utisak? Pa ja moramo prvo da se upoznamo sa svim tim činjenima. Ja moram da kažem da mi nismo ni imali razne izjave koje su tamo davane u Tripoliju. Sada tražili smo da nam se dostave... To je gospodin Odalović sad doneo. Da, tražili smo da nam se dostave sve te izjave. Postoji izjava tog Libijca koju je on dao, koji je dao i u našoj ambasadi kad su ga zvali da da izjavu posle svega što se desilo, pa ćemo sve to analizirati, vidjeti gde postoji disciplinska odgovornost, gde postoji politička odgovornost, gde postoji možda neka druga vrsta odgovornosti. Hoćete li tražiti neke nelogičnosti koje... Možda neće biti pravi dokazi, ali će vam ukazati na nešto. Pa sigurno će tu biti raznih informacija. Ono što mislim da je važno, tu se nalaze iskusni ljudi koji se time bave, ambasadori, Veljko Odalović na čelu te komisije kao generalni sekretar, ali tu su i šef bilaterale Goran Aleksić, moj pomoćnik, zatim moj drugi pomoćnik koji je za konzularne poslove. To su ambasadori sve, znači to su profesionalci, oni nisu političari. Ambasador Momčilović. Tu se nalaze ljudi iz bezbednostnih struktura u okviru Ministarstva spoljnih poslova i šefovi tih direkcija za Afriku i tako dalje. I imat ćemo sa te strane jednu potpunu informaciju veoma brzo. A politički, sa premijerom ćemo sesti da se dogovorimo, da vidimo kakav će nam biti pristup kad je reč uopšte o našim diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Kao što sam rekao, Sirija, Libija, Irak, Afganistan. Tunis, ne, Tunis i Irak. U Afganistanu smo zatvorili. Nemamo. Nekada je bila. U vreme bivše Jugoslavije mi smo održali tu, mi smo čak... U vreme rata sa Sovjetskim savezom radilo je u Kabulu, ako se ne varam. Znate, mi smo imali, naše ambasade su uvek, zbog međunarodnog ugleda naše zemlje, bile mesto gde su se čak i vodili pregovori i sklanjali određeni politički faktori i tako dalje. Možda to ljudi se, vi i ja se možda sećamo, ali ne verujem ni mi da se sećamo, nas dvoje, kad je Sovjetski savez intervenisao tamo u Mađarskoj. Ne. To je bilo pre našeg rođenja. Tako je. Ali tada su se mađarski lideri koji su Rusi jurili da uhapse, sklonili u našu ambasadu. U našu ambasadu. I tako dalje. Ali to je, znači, u narednim danima ćemo vidjeti... Ali sećamo se i vi i ja 71. i slučaja gospodina Vladimira Orolovića u Stokholmu. To je počelo odmah još 1946. godine. Tada je u Italiji ubijen naš vicekonzul. Završilo se 1981. u Briselu kad su albanski separatisti i teroristi ubili naše diplomate. I, nažalost, tih slučajeva... Ali se sećamo još jednog slučaja, a to je, ako se ne varam, baš 9. mart 1983. ugao general Ždanove i Bulevara, kada je ubijen tadašnji turski ambasador ovde u centru Beograda. I gotovo danas nezamislive
reakcije građana Beograda koji su ga jurili sve do Tašmajdanskog parka, kojim prilikom je, nažalost, nastradao student Željko Milivojević. Jedan stari penzioner ranjen, jedan policajac u civilu ranjen, ali su ti momci koji su bili, ako se ne varam, libanski državljani, ali jermenskog porekla. Jermeni su stajali za toga. Da. Pa jeste, pa kažem vam, diplomatija nije samo sada stvar nekog prestiža i, baš tako kažem, etikecije. Kad imate negdje neko naše diplomatsko konzularno predstavništvo, ono ima velike obaveze u političkom smislu, jer mi smo veoma prijateljski gledali na sve zemlje koje su zadržale ambasade za vreme bombardovanja Srbije. To je bio prijateljski stav. S druge strane, imate i ekonomske interese. Znate, mi smo u tim zemljama u vreme Tita, sećam se za Kuvajt, sam jedan podatak imao da smo 200 miliona imali godišnje s njima razmenu. Sad nemamo ni 20 miliona. A sa nekim zemljama imamo još manje danas. Danas, pošto sad pričali smo o oružju, mi, na primjer, danas radimo samo sa Irakom, kad je reč o vezano za te zemlje koje se nalaze u konfliktu. I verovatno u tom smislu ta ambasada neće biti... A mi ne možemo da zatvorimo tu ambasadu. S druge strane, u Libiji, opet pitanje, šta ćemo... Evo, ja sam više puta govorio da se napuste ljudi. Razlika između zatvaranja i smanjenja kapaciteta. Da, to postoji. Znači, mi sigurno nećemo ići na zatvaranje. Jer zatvaranje znači da mi zvanično obavestimo tu državu da zatvaramo ambasadu. To znači vraćamo objekat ili ako je u našem vlasništvu zapečačujemo. A onda kad ponovo otvarate imate novu proceduru iz početka. Uglavnom se tu ide na to da se izmešta ambasada i nije više radnici nisu u Tripoliju, nego su, na primjer, u Tunisu. Ali i u Tunisu opet imate slične probleme. Vi imate neke diplomate su se izmestile u Tunis i putuju povremeno u... A ovo se upravo desilo na putu između Tunisa i Tripolija. Tako da ćemo u narednim danima doneti odluku... Jedno od objašnjenja je da su oni zapravo išli na ostrvo Đerba, gde je banka u kojoj su se nalazile njihove plate mesečne, pa su išli da pokupe da bi imali prosto od čega da žive. To je bilo uobičajeno. Zbog toga se, uglavnom, ne samo zbog plata, nego zbog svega drugog što je bilo potrebno za ambasadu, što nije moglo da se nabavi u Tripoliju. Ali ćete verovatno ambasadora Potežicu pitati da li je to bio baš jedini put ka Tunisu. Naravno. Da li je postojala mogućnost vazdušnog prevoza? Da li je postojala mogućnost vodom? Đerba je ostrvo, mislim, prosto... To će sve biti deo od onoga što sam rekao da će ispitati... Što naravno neće vratiti Slađanu Jovicu. Neće, naravno, ali mislim da je to jedan dug prema tim. Ali će na neki način raščistiti neke detalje ove tragedije. Evo, ja ću vam reći kako je bilo otprilike ta dinamika, kako oni su krenuli zajedno. Mislim da su sa Potežicom bila njegova porodica. Mislim da je on hteo da porodicu evakuiše. Njih dvoje, oni su stali u Sabradi, popili kafu i rastali se. Njih dvoje nisu hteli, nije im trebalo da idu dalje nego su se vraćali za Tripoli. Kada su se rastali, onda se to desilo. Tako da, ali to je... Hoće li se raščistiti ta nedoumica oko toga auto 1, auto 2? Zašto ambasador nije bio u... Pa to je sve, kažem... Da li su to pitanja za ambasadora Potežicu? Jesu, naravno. Pitali ste me što se tiče njega. Mi smo još prošle godine hteli da napravimo tu... Nije to zamjena, njemu istekao mandat. Kao što sam rekao, znate, mi smo imali tada jedan predlog. Prošle godine smo o tome razgovarali, predsjednik Nikolić, premijer Vučić i ja. Međutim, taj čovjek koga smo predlagali, on nije bio previše zainteresovan i nije prihvatio praktično da ide za ambasadora tamo, tako da je Potežica ostao još neko vreme. Njemu istekao mandat, kao što sam rekao, od 2009. godine je postavljen. Da. I vi tvrdite... I mi ćemo doneti odluku o daljem statusu tog našeg diplomatsko-konzularnog predstavništva u smislu da li će naši ljudi tamo i u kom kapacitetu ostati.
I vi tvrdite da je on bio jedan od retkih diplomatskih predstavnika Srbije koji je imao carte blanche za kretanje po zemlji, da ju je dobio od prethodnog ministra inostranih poslova. Pa nije on lično potpisao, nego iz generalnog sekretarijata, ali je, znači u to vreme, to je bilo pre formiranja one vlade 2012. godine, znači to je bilo u vreme vlade Mirka Cvetkovića. To govorim zbog toga zato što je glavni napad sada na nas. Zašto, da li je on putovao bez dozvole ili sad dozvole? Očigledno da jeste. On je putovao bez dozvole, ali mu ja sam mislio da je napravio grešku. Čak sam i govorio, pošto mu ja nisam dao dozvolu, čak sam i govorio da je napravio grešku, ja sam dobio papir gde u stvari on ne treba da traži dozvolu. On samo treba formalno da nas obavesti da ide tamo i tamo. Ali zašto ste taj papir dobili tek sad? Pa jednostavno, ja mislim da to niko, da meni to niko nije pokazao. Hoćete li svoje službenike pitati, ljudi, zašto ste mi ovo doneli u februaru 2016. kad se desila ova tragedija, što mi to niste pokazali čim sam stupio na ovu dužnost? Ja mislim da ni ovi što sada rade, i Veljko Odalović također to isto video kada i ja. Ali, znači, to je nešto što je urađeno 2012. godine i nisam video drugi slučaj. Ono što ste mi pitali. Znači, kažem, da li je bio jedan od retkih ili jedini prosto? To ne postoji kao praksa. Možda postoji u ovakvim slučajevima, ali ja nisam vidio nijedan drugi slučaj. A postoji li mogućnost da u tom smislu, pošto se očigledno radi o presedanu svoje vrste, nesvojstvenom diplomatskim standardima, koliko ja shvatam, a verujte mi, nemam mnogo pojma o tome, hoćete li u tom smislu, eventualno, da li će ta komisija kao nekakvog svedoka ili prosto ispitati i bivšeg ministra? Pa ne, bivši ministar nije to potpisao, ali tu su bili ljudi koji su to potpisali. Znači, ljude koji su to potpisali, onda se pa da, svakako to treba da se, to pitanje treba da se istraži, šta, kako, zašto. Da. Jer znate kakva je procedura? Procedura je takva da ambasador, on ne može da napusti grad u kojem je, a da ne pričamo o zemlji, dok ne traži dozvolu od kabineta ministra. Kad dobije dozvolu, onda on može da ide. S druge strane, ovi zaposleni ne mogu također da napuste bez dozvole ambasadora. I to je sve tako po toj nekoj logici i jedino u ovom slučaju, znači, ispostavilo se da u stvari on nije načinio u tom smislu prekršaj procedure jer je za to imao dozvolu. Ali zašto vam se spočitava da je gospodin Potežica član vaše stranke? Pa znate šta, ja stvarno... Otkud ta priča? Ja, da vam kažem, Potežica je, ja ne znam koliko godina, ali mislim da radi 30 godina u Ministarstvu spoljnih poslova. Ja ne znam da li je on bio član stranke možda u vreme Miloševića i tako dalje. Znam da je... Ja sigurno nisam insistirao na tome da se on vrati u ministarstvo ili da ga vraćaju, ali jednostavno on je bio čovjek koji se razume u sve te stvari i možda jedan i od retkih u ministarstvu. On je jedan od one grupe ljudi koju mi zovemo karijerni diplomata. Da, on nije političar. On nije novinar koji je poslat da bude ambasador ili pisac koji je poslat. On je čovjek koji je radio u Ministarstvu spoljnih poslova. Nikakve veze nema sa partijskim strukturama u smislu da ga je partija nešto predložila, a on je, čini mi se da je bio dobar, da su ga svi cenjeli. Biće da ono što gospodin Stefanović govori bivši član, to se ipak ne odnosi na gospodina Potežicu. Pa ja mislim da se ne odnosi na njega. Ja mislim da se odnosi na Lilića, pretpostavljam iskreno rečeno, zato što je Lilić imao dobre odnose također sa tom strukturom, ali pazite, tamo su svi u dobrim odnosima i danas vi tamo kada odete u Libiju, više ne znate ko s kim je u dobrim odnosima, ko nije i to su uglavnom isti ljudi koji se vrte tamo. Da, postoji jedna škola mišljenja da celo arapsko proleće je zapravo bila jedna velika greška zapadnih sila koje su pokušali na jedan
prilično nasilan način da nametnu zapadni model demokratije zemljama kojima to nije ni blisko, ni svojstveno, ni koje su prosto najbolje funkcionisale pod onim što je Zapad zvao diktatorima. Ista stvar se dogodila u Iraku, ista stvar se dogodila u Egiptu, u Libiji, događa se trenutno u Siriji, ali bojim se da je to nešto na što mi ne možemo da utičemo. Nismo mogli čak ni prošle godine dok je Srbija predsedavala OEBS-om. Mi smo imali, na primjer, dosta primjedaba od Egipta i danas imamo primjedbe. Od Emirata i tako dalje. Na naše ljude koji su bivši otpor, koji je učestvovao u nekim tim, više kao oni koji vrše obuke. I mi njima objašnjavamo da su to ljudi koji su i kod nas vršili tako prevrate ili demonstracije i tako dalje. Znate, Egipat, danas kad se vidim s ministrom ovim Šukrijem, on priča o tome. Sada, arapsko proleće. Arapsko proleće se pokazalo kao da je ono u stvari nije rodilo neku novu demokratiju ili stabilnost u regionu. Ono je rodilo nestabilnost, terorizam. I Sjedinjene Američke Države, bez obzira na to, i zapadne zemlje, bez obzira na to što su političke slobode kod njih, tako bi trebalo da bude jedna od važnih tema, nisu u istoj meri gledale na različite takve primjere širom sveta. Pa nisu svi oni koji su u dobrim odnosima, pa nećete da mi kažete da je Saudijska Arabija primjer, na primjer, dobrih demokratskih procesa, odnosa, položaja žena i tako dalje. Ali tamo niko ne govori o diktaturi. Pa niko ne govori sve dok su na liniji. Tako da ovdje se desilo da je Daesh koji je, vi koristite pravi izraz u stvari, pošto ste pomenuli Daesh, to je izraz koji se koristi u arapskom svetu, ali Daesh je nastao 2005. godine. Tako je. A borba protiv Daesha je počela prije nekoliko godina. Zato što je to tada bila jedna od frakcija daleko većeg zla u to doba, a to je bila Al-Qaida. Al-Qaida. A i ne samo to, nego nas to malo podsjeća na priču o OVK. U jednom periodu su oni bili smatrani saveznicima. Da. I borcima za slobodu i tako dalje. I tu je sada pitanje veliko. Kako napraviti jasnu granicu između borbe za slobodu i onih koji su, da tako kažem, borci za oslobođenje, od nečega što vas uvlači u anarhiju, terorizam i tako dalje. Vi sad imate, terorizam se praktično prenosi iz zemlje u zemlju u smislu obuka terorističkih kampova i to nemoguće je sprečiti zato što tu nije reč o... Čak je jedna Slovenija nedavno optužena od strane pojedinih zapadnih zemalja da na svojoj teritoriji ima jedan kamp za obuku islamista. Mi smo to odavde, mi. Sigurno ima 10 godina na to upozoravali razne zapadne službe. Davali im određene podatke i tako dalje. Da li je imao ko da vas čuje? Ne, čuli su, ali nisu na to ništa reagovali. Baš prošle godine smo Nebojša Stefanovića bili u Beču i sada pričaju oni o terorizmu. Onda ja, kad sam ja uzeo reč, onda sam rekao da sam ja to njima davao podatke pre 6 godina, kad sam bio ministar unutrašnjih poslova, da je centar vehabizma u Beču, odnosno u Salzburgu, odnosno u Austriji. I da je tu centar za Balkan. Oni me ovako gledaju. Što kažem, da su oni to gledali i mislili da je to neka srpska propaganda. I da se to njima nikad neće desiti. Zlo je danas toliko veliko... Oni su mislili da im se nikad neće desiti ni migrantska kriza u kojoj mi učestvujemo kao deo rešenja problema, na sreću, ne kao deo problema i gde pokušavamo da se zaista, ako ništa drugo, ljudski ponašamo prema tim nesrećnicima koji prelaze hiljade i hiljade kilometara od svojih domova koje su napustili na putu do nekog sna koji sanjaju misleći da će im tamo biti
da su dobrodošli i da će im tamo biti bolje. Vi ste se neposredno pre ove emisije, vi ste sleteli, došli ste iz Beča, gde ste takođe bili sa ministrom Stefanovićem danas kao jedan od predstavnika zemalja koji učestvuju u rešenju migrantskog problema. Austrija je sazvala neki separatni sastanak za naš region i tu smo imali, Nebojša i ja, dosta problema zato što, znate, mi smo tu, kao što ste sami rekli, negde u sendviču između dva dela Europske unije, jednog dela koji prima ulaznog dela i ovamo koji ide dalje, a prelaze preko nas. A pri tome, sada Austrija pravi sastanke bez Grčke. Da, zanimljivo je da Grčka danas nije bila pozvana. S druge strane, Brisel nije oduševljen bio tim sastankom. S treće strane, Nemačka ne deli baš iste stavove koji Austrija. A Austrija ima stav da će ona kaže 80 dnevno i doviđenja. A sad oni ako to zatvore, onda Slovenija će odmah da zatvori, Hrvatska će odmah da zatvori. Šta ćemo sada... Dobro, to je taj dominant. Šta ćemo mi, šta će Srbija i Makedonija da radi? Do Grčke, praktično. Tako je. Da. A onda imamo sada, Makedonci danas pitaju šta ćemo, kaže, sa 700 Afganistanaca, jer oni su sad trenutno tamo kod njih. Oni su na pola puta, jer umeđu vremenu kako su ih oni primili, Austrija donela odluku da ne prima više Afganistanca. Znači, mi se objektivno nalazimo u veoma teškoj situaciji zato što Evropa nema jedinstven stav oko svega toga. A neću da govorim o tome da sada vi kad odete neki sastanak i onda oni krenu da filozofiraju pa kažu treba da se smiri situacija u Siriji. Pa čekajte, smiri situacija u Siriji, šta ćemo da radimo s ovim problemom? Evo, još su 2 dana ostala do tog famozne noći između 27. i 28. februara. Sećate se kad je počeo rat u Siriji, a izbjeglice su počele praktično prošle godine. Rat u Siriji je počeo 2010. ako se ne varam. A što nisu do sad dolazili? Što nisu do sada dolazili u Evropu? I to neko treba da analizira. Ali dobro. Ali jesu. Jesu, ali malo, ali ne ovim putem. Ali ne ovim putem, tako je. Ali sećate se silnih onih izveštaja sa ostrava Lampedusa, ali nisu u ovolikom broju. U ovolikom broju ne. Oni jesu dolazili i mi sada imamo zaista, evo, Nebojša i ja smo danas bili, evo, nije situacija smešna, inače je za smejanje. Ali to je, vi ne možete ni jedan zajednički stav na tom sastanku da utvrdite. I mi, nažalost, moramo se ponašamo onako kako se ponašaju, naročito one zemlje koje su u tom gornjem toku. Zemlje gde se izlazi. Gde se izlazi. Da. Što je logično. Jer mi ne možemo da dozvolimo sebi. Znate, mi imamo, premijer Vučić je učestvovao više puta na sastancima Evropskog saveta i lidera Evropske unije i on je prihvatio da mi možemo, ne znam, oko 6.000 ili tako nešto da u određenom trenutku da im obezbedimo da budu kod nas. Ali znate, mi danas imamo situaciju da je od 1. januara do danas 100.000 prošlo migranata. I sad zamislite, neko zatvori tamo granicu, a oni dolaze kod nas. I šta ćemo da radimo? Pa ne može Srbija sada da plati greške, sve greške koje su vodile i u spoljnoj politici neke druge zemlje ili ne znam, zato što ne postoji jedinstven stav u Evropskoj uniji. I mi smo više puta rekli pratit ćemo i šta Nemačka kaže, jer na kraju krajeva Nemačka je ta destinacija u kojoj oni... Skandinavija, Nemačka. I Skandinavija, da. Ali Skandinavija je daleko pre Nemačke rekla da nije baš oduševljena prijemom. A drugo, znate šta, nisu oni baš previše zainteresovani za Skandinaviju zbog vremenski, klime i svega ostalog. Oni su bili krenuli... Skoro sam čula da je jedna velika grupa iz Finske otišla i rekla niko nije normalan ko može živi na ovoj zimi. Oni su prošli preko Rusije su prošli i tamo više ne idu. Oni su ih pustili, oni su probali, vidjeli da to nije za njih. Evo, ostalo nam je još par minuta do kraja. Spremate li se za izbore? Spremate li se za sve one udarce? Izgleda će ovo biti jedna od najprljavijih, kako ne i najprljavija kampanja do sad. Pa znate šta, evo ja iskreno moram da kažem da se i premijer Vučić i ja se svaki dan bavimo ovim. On još više jer ima širi dijapazon
Htjela sam da vas tema. pitam, hoćete li imati vremena To sam baš da upravo ja budete htio da kažem. predsjednik SPS-a, osim što ste i ministar? Ja imam problem, ovi moji stranke se ljute zato što ja nemam vremena da zakazujem sastanke, da kao što je to ranije bilo, zato što mi svakoga dana se bavimo nekim pitanjem koje, ne mogu sada da kažem, ja neću sada ove nedelje ću se bavim partijskim radom. Izbori, vi znate da ja nisam bio oduševljen tom idejom o vanrednim parlamentarnim izborima, ne zato što mislim da će vladajuća